Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to like gosh. Lo nga ta king of course na like a stylist. Na mhaka the bookings in overall kahle kahle. Yeah, so ni fike ni endla ti votes la ka channel la nga fanele ku loko xana eka gaza ti artist book wa ngopfu loko swi te yini ti event organizers. Leswi a ni swi endle because Gagashi munhu a tshama kha kombisa ku loko inge se ba hit xa wena ku phokotela mavoko ka lava va nga na ti hit. So in overall statement xi vule because in overall mi kuma ku Gagashi tshama kha vekeliwa pressure va ku tshama kha buka vanhu van'we a swi hundla sweswi ma swi tiva na n'wina i swi vula ka ti-live to tala swinene. So hi ta kha hi langutisa mhaka leyi. So based on ti-votes laniwani swi tikomba vo tala mi ri karhi mi kanetana na Gagashi a ni la ni nyike vanhu chance ku vote vanhu va 177 and kha ni kha ti langutisa ti-votes leyi mi fika se ti sungurile pattern i yin'wana na swi tiva ku yi ta continue sweswi pattern leyi ni voni kha yi continue kha yi fambisa leswi. So vo tala mi fika mi kombisa ku loko artist yi ba hit ya bukiwa like ya bukiwa swinene 11% yale hi yona the lowest ku ya ti-votes leti nga la. So vo tala mi fika mi kombisa ku kahlekahle hit a hi yona leyi endlaku munhu a bukiwa ngopfu la ka gaza ku a tshama kha kume ti-gig ma yi kona mhaka leyi. So ni rini Master T ku lwala ntiso I do agree and then na di-example din'wani do a di nga kaneteki ku na miswa loveri Suduwele mi nga va hi hleketa Suduwele a duwele Suduwele a duwele mi nga ma hi hleketa loko hi endla i top 10 ya hina last year a ni xi fake ka number 2 hala xi nga dikiwa na xi vonangi hi munhu dimen a xi ba everywhere dimen mara tigigi ta xona ku lwala ntiso a hi ti vonangi ni langutisini loko a hi expect ku a kuma na madigigi yan'wana yo tala considering the fact ku track le ndzeni yi veka number 2 guys a yi ba everywhere yo ni nga yi twa ngopfu lero a xi vuthe ku xi va xi ri henhla na ko xa makhombo na vanhu vo fana va Mumba last year a xi yi bini mara loko se fika hi languta tigigi ta yena after loko se hi n'wi tweterini swinene December liya a ntukulekini a nga buketeriwani as expected because loko a fika a kha a famba ka level yo fana wo DJ Mumba so hi ti-bookings because i be hit. So swi loko in that regard hi nga vula ku yes I do agree ku swo Gagashi point leyi it's not necessarily true ku nga ku na ntiyiso wo karhi mara a hi ntiyiso wo helela ma yi kona mhaka leyi. So then artist yi bukiwa hi connection yi na 14% only. Okay tlhoko na this track leyiwa ya ndhawu ya tsakisa ya Salan the producer mara i vocalist leyi yi va ku kha yi ba swinene la i denje ngondlo hinkwani track leyi ku hala nga ta ni byela ku a nga yi tivi track leyi yi le ku trendeni swinene leyi. Okay. I DJ Ngunda a yimbela ku la na yena mara ni hlamara a nga ri ku bukabukweni ngopfu so hensa misengo leswi swa tigigi swa hlupha leswiwani me la ka hit Gagashi I disagree hi swona leswi swi ni yisa ku ka point number 3 yo artist yi bukiwa hi ti-hit swi hlangana na connection. So i yini connection guys? Connection swi vula ku artist yaleyo loko yi leyi bukiwa ngopfu la ka gaza swi loko yi va yi na vuxaka byikulu na those event organizers to a level yo they are willing to negotiate ma yi kona mhaka leyi. So a hi langutiseni ku hi tini artist bukiwa ngopfu after loko ni langutiseni kumbe ku na vanhu vo fana xa makhombo loko ni languta ti-event ta le ta Gagashi ni tlhela ni langutisa na le Palms because most events are there na Moose Music ku na vo DJ Wise na ni vona kha bukiwa swinene in overall in most cases vo Papa Rulane na vo Black Mumba i vanhu lava tshama va ri ku repeateni hi xitalo va lava sweswo vula ku I do agree ku na some level of connection yo swi loko hi xitalo vona i loko va vula na ti-event organizers va kha va khate ti-cost swinene hi leswi hi nga vulaka swona sweswo ma yi kona mhaka leyi ku va tshama va kha vona va bukiwa swinene la. So then point leyi nga wina at 52% i mhaka yo artist yi bukiwa based on fan base na phaya yona ka ti-events leyi a swi hundla leyi a swi tiva vo Benny Mayengani vo Mr Post lava a va ha lavi ti-hit laviya lava kahle kahle se vo yini kahle hi nga ku yini so called brand ya hi nga swi vitana that so called brand lava hamaka bangi hit lava swo boha va bukiwa called brand. Loko u langutisa a great example ku hi laha i vanhu vo fana vo Hennessy hamba swi nga bangi viti va kha va bukiwa swinene na vo Cool B va bukiwa ti-brand lava hi langutisa na vanhu vo fana vo DJ Mfundisi loko va ze va ku na DJ Mfundisi vanhu va ya loko hi vona DJ Mfundisi se laveka kahle ni vona se va ri ka that level
ma yi kona mhaka liwa. So then ku tlhela ku na Lekker Stylist. Lekker Stylist i na influence yo karhi loko ni n'wi langutisile in terms of events na ti-artist leti bukiwaka. Loko Lekker Stylist xo ze xi tsakela artist yo karhi swo bohi bukiwa, ni hleketa na Levere Muzi na yena na swi hleketa i poste hi Lekker Stylist. Xi tshame xi vula xi ku hambi ku endleka na yini i ta buku nkani Damian luwa. Na swi hleketa swilo leswiwa, na swi hleketa ka record ya mina in my brain, i tshama swi tsala sweswo, ma yi vona mhaka leyiwa. Ivi then se hi tlhe hi ya ka vayisela va ri va N'wandindani, ina i risimu sorry ra N'wandindani ra Khanyi Ltd and Mshengu. Vayisela ni vone va fika va bukiwa hi Gagash. As you can see le 17 hi ti-18 ta May va ta va ri kona, and loko ho langutisa previously vayisela a va hlangane na Lekker Stylist. As you can see kwalana na leswi swo hemba mina a va na Lekker Stylist na ti-video swa va ri kona va kha va DJ swin'wana stuff like that. Swa ku yena a nga fika a recommenda because tanihileswi mi swi tivaka Lekker Stylist xigaza le 17 wa recommenda na yena obviously because Lekker yena a liveka on the ground. Gagash is not necessarily on the ground, so i lava ti-recommendations. So ku ya hi ti-new artists Lekker Stylist hi yena a nga na power. So ka ti-new artists antiko i fike vi swi endlise ku yini ze li tsake hi Lekker Stylist, mara loko i ri new artist i fike bahiti i fike somehow i tsakela hi Lekker Stylist. Ivi form of shaka of course hikuva i accepta a lower rate. Xi khomini Gaza in terms of events. Mi ngo va mi nga ri aware mara mina I'm aware of it, ma yi kona mhaka leyi. So hi ngo tlhe expecta more gigs from them as long xa ha ri ku va tsakeleni Lekker Stylist, ma yi kona mhaka leyi. Leswi swi vonisaka swona in overall, ma yi kona mhaka leyiwa. na hi paparhula mi nga ma swi hleketa loko Gagashi loko xi paparhula yi nga ha komi ti-gig xi kombisa ku yi ta bukiwa, swi ta meka sure ku ya bukiwa laha xi fambaka kona. So ku hi ku tsakeriwa kahlekahle hi ti-event organizers, and then se hi vona se na le Palms va yi kha yi bukiwa hi ku vhele Lekker na Gagashi they are connected. Ngo chaka ti-comments if ni nga kuma ku maybe ku nga ku na n'wina nga kombisa van'wana Capricorn leadership yi fike kombisa ku hit na connection. Okay, yi ku Helios Suduwele u be hit u lo rhambiwa katsongo nyana ka swigaza watiwati. And then a tlhela kombisa na DJ Gift u na hit but hikuva a nga na connection no gigs. Nhlavu u na hit and connection wa bukiwa ka DJ Gift. Na yo DJ Gift na rivala kambe ku na DJ Gift, na yo DJ Gift i bini na yena. So connection na yona kahle tanihileswi ni nga vula ku connection in most cases yi fambisana ivi khi pfumela ku inani ku i ndleriwa tinani like loko ku ri hi wena i ri wexe like i nga charge ngopfu, ma yi vona mhaka leyi. So na artist yoxe na rivela point leyi swi kahle hi mention na yona. Artist yoxe swi kota ku va yi kha yi zamela favor ka ti-artist leti nga hansi ka yona, ku fana na Dr Joe Shirimani yi va kha yi zamela n'wana wa yena ku nga Brace. Benny Mayenga na swi tiva na yena in most cases se va kha ba ti-favors a kha bela Hlavu. So ko xota Hosi Ngove Mr Pose loko dio bela misa luwa i DJ Gift ti-favors a nga ti kuma tigigi na yena, ma yi kona mhaka leyi. So mi kuma ku a nga yi that full price u ya hi mali yo karhi hi ntsanana as long a va kha a dya na yena, ma yi kona mhaka leyi hi leswo.